Oh bang. Nah, Tapi ya dua orang ini duaan bu. oh, gagal tuh. Hah? Iya jadi ngisang muka. Jadi gampang kayak pandiri. Utuh kene kumaha ya. Iya we, beak sana ya. Ayo obang. Jadi halang orang. Masa benar. Anu kolot pandiri. Aduh. Iya ngaji dah yuk. Jeung naik ke handap ya. Gara-gara sepotong minuman, dia jalan sempoyongan. Ah, ke saya tuang saumai, semua jenah ya kapos. Ayo mah ya budaknya. Biarkan. Aduh. Tumpul lagi yang tengah beakeun ieu. Oh, ayo. Aduh. Buset deh. Aduh. Aduh. Iya tinggal hiji deui. Kumaha ya? Hiji deui mah mendingan ge urang bawa ka pos. Kapos. Biasanya di pos sok aja jelema. Oh, so kayak si sekretaris RT, si Ojan. Orang tere iya. Sana itu dipaksakan ge. Besing nongkeng dong era. Iya udah ketarik wae, udah putus deh. Belum pada awalnya, gue lihat lagi tahun sih ya. Nah, yang pengen nyaho ngaranna. Ayo orang bawa tuh ya jadi mah ya. Oh, enggak saya orang balah. Ayo. Ayo, Pak. Kanjeng gelas mana dibawa? Tadi totar kayaknya. Oke saya guys. Cet nih. Astagfirullah, warga teh ampun aing mah. Hei. Udah ngai orang ronda. Aduh, segerna awak geuleuh dah. Lah Allah mah digering malulu ampun euy ngah. Kuranya atuh sina cager atuh nginum-nginum ko bandrin atuh. Abe bisa ngilu ronda. Oke, ronda. Insyaallah. Jadi mau liayeuna ya? Mau ayeuna mah ampura we. Ya. Atuh ari kitu mah. Poin geuleuh nya. Ieu mah. Oh, nuhun. Sama-sama. Bang. Tukang somai. Ayo, palak kenalan ya. Mang, somai mang. Ulah tuh. Ulah mang. Pelit amat sih, Bang. Ini jual abah minta beli dong. Tuh. Ulah hawa tuh mang. Ayo kita tuh ulah mah. Mang. Banget somai teh. Astagfirullah. Si jelema apa juri? Jelema lah. Bener. Benar. Pasal kemarin juri. Ah, ente jelema Asli. asli. Coba lah mun soang saya jelema. Hiji tambah hiji. 2, Hiji tambah 11. 12. Heuh. Aing nu bingung ya. Si asli ya bener. Asli jelema. Ali. Heeh. Kalau atuh hari kitu mah aing jadi aman gitu aya batur di dieu. Nya. Ini tadi. Tadi Si wakil kemana si wakil? nyawa ya. Wakil RT mah ada daglok teh budak. Pada leutik kuru. Heeh. Ampun. Aduh. Apa? Lupa lagi guys. Nyampai situ. Di kadang di mah RT ya. Di Pak RT. Heeh. Mang matana geus tanempol. Bang, aya si RT. Ayo RT. Mana? Tak. Hari sial. Wah, nyantai wae teh. Tadi hirup kudu nyantai. Teh, tambahan atuh ye, satik teh ye, kurang. Ah, heki. Ih, eta abok. Bisa kolot segala begitu kan. Iya, cek sakop teh. Ayo ABG kene. Bujang senang aing teh. Di mana aya ABG keriput kos gitu. Iya, teh iya Bang Pariot doang. Kacau. Waduh, tapi nya. Aduh. Warga, aduh. Tambahan mah teh. Wah, Kurang ieu ini ronda tuh, geus penting kieu mah. Ayo ronda mah ronda we enggak penting teh. Atuh ronda jeung nu kitu mah paling. Ayeuna waktuna happy teh. Butuh hiburan. Tambahan mah teh. Wow. Aduh. Kurang ieu satik deui teh. Aing teh naik kebukan RT aing. Bingung aing jadi kumaha kerasana Ayo gitu. tuh, kurang ka pos we tuh, sugan aya Oh, ayo tuh. pos. Ayo ngobang ayo. Ayo turun ronda. Oke, kita kopi nyatanya. Kieu sebelum kieu. Bansos kumaha teh bansos? Bansos eueuh. Ih, tambahan eueuh bansos eueuh. Ieu warga teh ampun kumaha cenah atuh kieu wae mah. Aduh, warga.
Pusing nih dulunya. Ampun ya. Mana ih jelema. Terus mah kaliwat wae jelema teh we kieu. Aduh. Ampun ya. Benar ya wakil RT. Jauh bener. Hei, Astagfirullah. siang ngobrol yang juri. Mana? Kita kemarin jadi juri gitu. Tuh, tahu jelema beneran geus bisa ngitung tadi. Cali lah ya. Heeh. Geus naik sakil lah. Heeh. Bener. Tanya usiana bener aing geus mastikeun. Dari Ini imut banget. Ini Saya di mana? keliling. Cengo wae itu siapa yang naon? Sekarang yang naon yang keliling dengan batur, berarti cenah esa sah di dia. Ade ka dia langsung sieun usah sah urang sieu. Tapi ya bener ya. Bener mainna mah. Makana aing ge ka dieu aya mah luas. Bener lah sieun. Sieun ngene. Wah, hajaran we. Ieu ngomong-ngomong, Pak Obang jeung si Reno kamar cenah datang. Mainna mah si Gana teh males. Jelema males saya dua eta mah. Iuran oga, titah ronda oga, eta warga kudu kumaha coba. Eleh ku di dieu nya nu anyar. Kadang-kadang kemarin emang aya pocong di dia. Lah bener. Kan sia pocong lagi. Ente di mana? Ih. Sia di dia marahin gaple jeung aing. Sama mirip tuh kan. Siapa curiga tuh gitu mah. Ya, Orang ngarupa di dinya. ente orang kan dari Dima. Di imah di mana sih di dia marahin jeung aing sia liwat. Sia di dia kan jadi jurit, jadi pocong. Lah, tah aing mah geus kabur teh lah manehna aku tinggalkeun. Heeh. Ente. Ya bener nu mana? Ternyata sama kembaran tuh kan. Coba, kieu. Kumaha eta? Sia mah muja pocong merenya. Hah, Kan lah temu muja, mun muja mah orang iya beungar atuh keke nengan. heueuh nya. Bener, kieu. Nasi balangsa. Heeh. Berarti ieu bener ali ya nya. Orang kecil lain mah. Ai ali mah. Si Ali parah banget ya. Ah, Mana hidung? Mekeling. Oleh sebentar. Ajaran yuk sekali mah. kemarin dikerja di pocong dihajar. Kesel kena hajar aja ke rumah lah. Ajaran dong, Sya. Ya lah ya, nah ya. Nah, si uga diajaran. Nah, iya. Ajaran. Mangsa nih, Bek. Laun. Ya lah, Hei, Bos, kalau kenapa bisa? ronda. Abok, lima bokal ya. Kill. Laporkan ke RT yuk, mau kos gitu. Gandeng ya. Tinggal sabotolnya pengen bawa ke dia. Jadi kumaha ieu, Kill? RT, bijakan ke RT yuk, mau kos dia yuk. Bejakan kesaha? RT. RT ini diomelan ku aing tadi. Bener, diomelan. Sieunan RT ke. Ya bet, sieunan neng apa? Ih, jangan noelan sih ah. Sieunan RT na. Bener, sinan RT. Bener, tadi yang kayak mana? gede doang sih ah. Sia. Mabok. Pembelaan RT. Siapa orang ini? Wani. Parah nih kayaknya. Wani. Bener ta. RT lagi si omelan. Woi. RT lagi serem sih, emang kesieu. Ih, aing mah warga anyar sih. Tadi aing kayak mana tuh si omelan. Si omelan. Ih. Iya. Tah, si noelan aing. Ih. Naon? Jempok. Ngomong Wah, Itu saya, Pak. pocong we. Juri. Pocong we. RT. Oh, RT aing. Yo. Tadi wani. Tadi wani. RT aing tampal. Lain bohong teh, lain goreng. Teh, iya teh. Iya naon atuh lagu naon eta. iya teh. Iya sih bener teh. RT. Aing ngaron dah teh. Tadi wani. Anu bener. Sia. Teh. Ada. Tadi wani saya RT aya tuh. RT dah. Aya kan mabok dong RT-nya. Itu kita ngomelan RT cenah. RT diomelan cenah. Aya. Aya iki wae. Si Adi tuh ngomong. Gil, jeden gil. Ada Masa aing ge. Geus penting, ronda anu bener. Ah, ronda teh sih ya. Ronda Penting adek keliling. Oke teh siap. Aya perlu lain aya. Reka mana? Biasa RT. Oke. Siap teh. Benernya ulah rese ya. Tenang. RT ka mana? Aman teh. Arek ka hari pula. Deh. Next next no itu mah. Lebet. Reka ya. Geus ronda anu bener. Oke, siap RT, siap teh. Pokoknya tampan harganya. Budak mabok wae.
Mandang atuh mandang. Kalau tet aing. Emang heuh. Heeh. Oh, itu nanti. Mabok. Ya, itu reka mana tuh? Reka mana? Keharap cenah. Emang benar? Paling ini lancong si RT mah. Emang aku. Kayak panjana ini. Dan anak hiji, anaknya duda. Aduh, umur 35 teh ya. Eta. Saya begitu ya. Tapi akan teh. Nggak salah minum. Ayo coba yang aja. Apa jari beres teh? Kan ada pocong mah itu minum je. Coba saya minum. Namun saya nginum berarti saya bener jelema. Pocong, minum coba. Banyak Minuman aing. Anak muda. Ampul. RT. Tahu. Masuk. Bek. Temenin gini aja ronda yuk. Ya main gaple ya orang. Buset. Bek, nirang-nirang kahajap. Mabok. Emang tadi kiri kubang atau mau mana? Atuh mabok batur mata berem. Mabok ini mata berem untuk koneng, saya mabok naon. Macam gua. Real coy. Iya, ada main gak boleh main rapel main jelas daripada marabok wae. Mahal. Mahal ge dosa. Cek Roma Irama ge naon kill? Cek mau akil. Cek Antika goblok. Geus teu waktu asup wakil. Wakil bisa kocok kill. Wakil sarua jeung RT na. Heeh, RT teu bener wakil goblok. Kira akil. Ya orang ngasaan. Dari RT ingin pasti ngasaan nih jam pisan ieu. Minum geus. Buset sia makil teu mandang pisan ka aing. Warganyar. Orang lah wakil lah bersih warga Karacunan. Bener aja. Ayo. Kalau akil kae ka jenting. Nah. Wakil mabok. Ieu mangi. Wakil mabok. Mantap. Geus saya main ge bari nginum, bari main gaper. Sia, ya cekel beakeun ke. Eta kocok-kocok kieu. Ayolah. Kocok eta. Ulah. Nah, yuk kieu buset dah. Ini kocok lah. Bagikeun. Borona ke? Mang bansos dibagikeun. Eta. Lah tuh sabar nah. Si Ali yang ngeleh banget. Ih kabehan. Aduh. Ih, karek mulai ke mana sih? Urus. Sia mah. Bergerak. Ya, bener tuh. Iya. Jadi kemana sih? Mulus. Ayo, aduh. Ya, betul teh. Apa? Betul lah. Sia, beli itu tuh. Kemana? Bon. Saya jadi rese gitu sih. Wah, ini sia kaing. Tuh, sih enggak sih. Iya, iya. Yuk. Ayo jelema ieu mah make sating ulah. Tarik deui engke. Kumaha tah makena? Make kieu ah. Di beheung. Saya belum. Tarik kayak aing bisa lompat. Cuma Ya. ieu mah. Ditarik ku aing gambar. Sia mabok apa? Tarik tanggung Mas. Bener bentuna. Mata. Oh mata. Itu koneng. Nah, biarkeun coba. Sekira orang main lagi mah kayak pandiri. Sing aya RT. Iya. Bola ah. Ini pot kecil deui. Bang jadi tukang ngocok ya. Aing. Aing teh ban. RT diomelin cenah ku aing. Sia main naon ieu loba amat. Yo, Pak. Sekian. KBW aslinya mah aing main. Sia teh nyawa pipirun sia. Ih, aing nah. Main gaplek ceritana. Gaplek. Oh, gaple. Heeh. Aing bagian pangloban lah di Cikan ini mah. Mantap ya. Apa aja deh, bau deh ya. Wah, ayo bajunya. Nah, sia buang. Tenang. Ada. Buset, alanteng bener. Gagal mau. Baju nak ganti. Kamu sih, Bang? Kalau udah dicari bawang eta bajunya si Ali gitu. Apa udah? Dibagi buat bang aja si Ali gitu. Parelo banget. Kan si Ali gitu deh.
Naon? Hah? Naon? Tadi lain pakai baju tadi si Ali. Si Ali lain ya? Pocong lain. Naon ini baju? Dia kamari. Pocongnya kieu. Baju iya. Heeh. Ah, bener. Si Ali lain. Coba tadi yuk. Nih. Ya bener. Aduh, macam-macam sih, jangan duaan mah. Bener orang. Ya, iya beraya. Hiji, Iya. 5. Ali, iya mah beneran. Nek. Dak parelo. Minum tapi akan. Biarkan naik gitu kuat. Ngeuna euy. Mana? Heeh. Oh, tinggal minum. Udah gila. Ini ki. Anjing. Si baju Ali, itu teh. Siapa mau lu cebok tuh? Cebok. Cebok. Heeh. Itu baju siapa ganti yo? Ih, belepet cantik. Mana baju-baju? Heeh. Cuma kaca pirit meren. Kali ke mana yo? Nih. Ali. Oh, lah global yang tinggalkan sorangan. Jangan pocong santai teh. Dan si Ali. Mana yang sieun mun ka pocong? Enggak jelema sih yang wani. Nya ka pocong mah coy ge ah. Oh, bang kemana ya? Sebuat ditinggalkan ke EG. Oh, ya. Ah, alah. Ya, ah.